Malo ko tuipe ko toka mari e mea kotoa pa ko tangata iki e ni ko ne mau mari e mau pe mo tau te pire mua ko kore atu pe ke aki mo tolu he ahoni tuku mai haki minite taha ke pononga tuai e kau pononga pe mo tau ho eiki he ahoni pe ko ne lava pe tahine o me atu ke no me anga pe a tau tuangere va e polokalama ke hoko atu he tangata ik Fai'aho kore at ke kau ta mea ke ta maha pasi mi tongareleka ka mau lava atu pe mo i fatongia o e tahine ho eiki o e aho malo.
Malo au pito ko mea ke tahine ko ana se intu po vehola pa ko taini mileva e tau kolosi leva ke tangata ik Fiema'u mo ne polo kalama uraki ko ia pe malo. Malo MC Foaki ahoni Salon Manase ko pure ia family pure la ia family. Whainga maria ko ni te tau taritari ai tokotaha ko inu ona ai ahoni ai aku tau lo nuku ai i he whatahaanga ko ni pea ko kore ko ne maupe pea mo whamore more o mea haki o lunga ko hui kai lava mai Tomasi Manase pea mo ne kau whanonga. Ko uhinga o e whakakau ko ni mata ko hange peha whakamuna, ka hono whakakau, whakalotu, filosofia, pe teolosia nai, ko hono whakalangi o e lava mea o e ahoni. Pea uhinga ia, e tau katoa mai, pea mo e kore atu koeni, e mo whamore ko ne mau pepa mo mea hanki o lunga, ka e lava mai Tomasi Manase. Malo koe tainimi o gloto ngā waka e kau ensinia ki he. Nei ai pe ki foi fasi na e request pe e Tomasi ke ne lava ki loto he hoataani pa koe ne o gloto ngā ue peke kau ensinia ka pau e mau pa koia pa ka ikai tau halawi mahi ai pe ki loto. Pou. Tahinen me halawi mai. Ko tupe halawi mahi te. Bobo ai pe maure nei pe. Ko a woni ko a hoe whakarangai. Nge ko e rea ko pai patai o tala na hi tunga whare. Te kai ko ia pe ka ko e tupuanga a honi. Mamari pe kau tamea ko mau pe pe tumai. Ko pau ka ke ma tu ke tu ku kau tamea ke saya ke. Malo pe ke kau koe koe tu koe tainimi o ku koe kononga Tomasi ki loto he hoatani o ku pononga pea mo e ngahi tu ngā whare o whakailonga ia he ahoni. Alo? Neongo na ne whanonga tō taha pehe pasi mo le lue ke university ka koe ahoni o kau ngā whakamooni mo ngahi kupe kau ake whamiri mo e tala tupu whakaholo o tonga tau whai e whanonga koe ni mo e fiefia o e maalari o e ahoni. Ko ngasi ke kau whanonga Tomasi i he houa koe ni o ku mua Tomasi Whapapau i pe Tomasi koe hoa tā koe ni o kune taki mo i fiefia hono kau ngā whanonga. Tako mea ki o runga, malo. O
tene kui me le vesi tene pufu. Muimuia tu ya me le vesi kai peheke Tomasi. Koe tala tu whakaholo ia. Koe whai patongia ia. Pea moi opa me tahine ko Iunis haunga. Malo Iunisi. Ie tua Iunisi. Oku iai. Ai ongo mātua. Titi me vea matahau. Mansiu vea matahau. Pea moi toenga. Oi whanga toko ua o Tomasi. Kai pehe. Ki ono whanga ki tu whāwhine. Koe konga eni mahu inga. I he moui a Tomasi. I he tapa keheke o ene whenga. Koe whakamui mui. Mo uno atu kataki. Mo lava atu peki mua ke tapake e tangata ek whai pekau. Kai lava ke pahoko e tau whatongia. Koe whakaosi e whanonga kau ngā whakamooni ki e ahoni ki a Tomasi. Koe whakawhae tangata Tomasi. Tene Fufu Manase. Te Vita Manase. Pea pehe ki a Uhila Manase. Whakamore atu Tomasi. Neongo koe tupewhine eni. Kai ke tuku e patongi ai ahoni. Koe whakapoponga he anakiu tene Fufu tini a Manase. Ai patongia e whangawhae tangata Tomasi he ahoni. Pakoutui kono kātoa ia. Pea mahino pe kia anakiu ai patongia ahoni. Pamore atu kai lava mā tene Fufu. Kau mā te vita siare. Tomasi, koe patongia ai nau whakakakato atu e anakiu he ahoni. Kia te koe, kai pehe, kia okui, melevesi. Mansiu time moi whamiri, kau maa. Malo whai whekau. Malo MC. Malo lahi atu melevesi. Oi koe pailate o e waka koe ni. Ka pehe foki he o mātua, pa mo tolu. Ngai tunga whare ko toa pe. O kumo mea mai ahoni. Fai'aho mo whailonga. E ongo sia, talmenga mata ngā o mai ki ahoni. Malo apito. Mo mea toa. Ka utagtali lei. You my friend. Ko fitai whakamalo ki o tua, ko whika mai ki tau toro i ahoni, tau lava lei whakakato ai o wau koe ni. Hoko atu i he taini mingo i tau o wau rotua i te u. Hau whakako atu pe e tau polokalama. Uraki te u lau atu e tau himi, tau hiwai, he ria, me te tau toki hoko atu ki he mea ono hoko, te tu whakako atu pe. Ni mangiau whanga whurma whitu e himi, ni ma whawhitu tau hiwa pe mea i hanga hiwesi. O tu i he tohi e whakamatala ni o me ki e nofa si isu i heni, lau e tamai ki kono tākanga, whangalami tau lei,
Tau mai ane mamata ki ono fofonga whanonga mea na ne lau. Pe au ilo e fiski tu ane ofa ki a Tomasi hange ko au. Okoto o e he to I e whakamata ke he no whaase so I he ene lau ai kamai ki kono taka O kutui he tohi ne omi tokua whanau iki ni iki ai. Si nau whenga e whine mātu a, ke ne whai beha nau tāpuaki. Hapai be si sua e whangaki me a, tau mai a kua taha i au. Tō me ono fofonga ai lea, mo tuka e iki ki hau. O poto o e he tohi ne omi toko whanau iki ne e ki ai kosi e mau te e mahai pe me mato Veso au si, e si su to koni ki o ki loto, whakamaa me kom katoa, i loi whai pe te tano nofo, mamata ki si o fofonga. He whanua le lei ne ke alu ki teu, nofo anga ka kai ko wa. O kau moe hoste, whanau ne hu, kainanga o pure anga. E se su to koni te o Lau atu ki potwholofola koe ni, ki whai a kia tau lotu mua whawhitai a honi.
tangata malanga, wahe taha, lau atu me vesi uloaki, ke vesi ono. Tohia tangata malanga, wahe taha, wahe, vesi uloaki he ono, ai au pehe ano whakarea. Tuku atu ho mea toko ni ke funga o e loloto, he hiri ai aholahi te ke ilo pe ki ai. Wahe fitu ai tofi a, isa ke walu foki, he o kai te ke ilo pe koe ha ai kovi e hoko ki mamani. Ka whonu uha ai ngahi ao, te nau mahua ke he whonua, pe ka hinga ha a kau ke tonga, pe ki he toke lau, koe potu ku hinga ki ai a kau e iai pe ia. Ko ia kune lama ai pe ai matangi, e ikai tene tō tau. Pea ko ia ku wakai ao mau pe, e ikai tene utu hono tau. Hange ko tae ilo pe koe hae alunga o e matangi, tatau mho tae ilo ki he alunga o e ngahi hui, i he fatu o e whiwhine Faita, pe he o ku ikai te ke ilo ai ngā ue a Elohimi, ai a kune whai ai mea kotoa. I he pongi pongi, tōho te ngā, pe i he fiafi, ofi ai po uri, o ua ta ofi o ni mā. He oku ikai te ke ilo pe ko whē e tū mārie. Ai, pe koe, pe nā whakatou lelei. O ngata mi ai. Tapu ke o tua, o ku mataliki, i he ope, o ne ausia ki tau tolu. I a hon. Tapu foki ki a anaseini, tupu vihola, fustua, mo ngai huelo ko toa ku malama, me hi api tupua ko atalanga. Ka koe whakamaunga, o e tuku whanua. Tuku keheange, ka koho mau Princess Foki, me i toluafe mo e api ko maina whekite. Ko ia ana se ini o ko ukore, ke hifo mai pe me i whangasiare, ka e whaingofua ke motu ani, ke u whakakakato, ho ta whatongia ko ui ki taua ki ai, pe a ui ki tau tolu ki ai, i he katoanga fiefia o e ahoni. Tapu ke ngahi kawha, o ku no taki ai a ngahi whatongia, o tatau i he tala o tua, pia moe whonua. Tapu ki a Tomasi Manase, ko e magatu unga ia e tau whakamaringa moe fiefia. Tapu ki Saione, moe wāhenga. Ongo se tuata, pia moe kau whakawhatongia. Sketari, moe mautolu, haota i ahoni. Tapu ki he ngahi tunga whare ko toa pe. Me he tumu aki ke otu mui, hange goia ku mō mea i. Tapu ke whae pa moe tamai, a ngahi kuwhi au whikau aki o e whaamiri, ko tau ualolo i ahoni. Tapu ke a mereveste ne fufuga ko e pailate, he maalari Tomasi Manase. Tapu ke kau whakawhika toa pe i heni, mo nau mea mai me he ope. Tapu mawahi ki a Sonia Pope ka umaa ka uako ko toa pe, o Tomasi Manase, o ku mou heni ke whakailonga, ai lava mea, he eka te mika. Kai ata mo motu ani ke whakakato e whatongia. Before I endure this short reflection in Tongan, I would like to whakamalo and thanks to all the students who are here and all the kaungaako or academic friends of Tomasi who are here to acknowledge
the achievement and milestone. I am very humbled to acknowledge your attendance today because I know exactly the pain, the hard work that you have been through to reach and achieve goals and visions. It is not only the difficulty of doing the assignments, writing assignments, but coping with the stress while you are studying, like pressure from your families, friends, and your peers, and whakatamaiki, and also pressure from relationships, like girlfriends, boyfriends. Those stress are not easy to handle. But when you cope effectively with it and reach your destination, to me, it is worth to acknowledge and whakamalo ia. O kou salute atu ki kaunga ko kotoa pe malao ka te mika o ko mo iheni a honi mo kaunga whakaha'i o mo fiefia he kuna ko whai e Tomasi. So nia lola mo tō kotoa pe whakamalola hi atu. O kui kai ko ha mea si ieni ia te au. Pa hei kai te umā i ono whakailonga ki mo tolu, tau te whito ke mo tolu a tau tupu. Ko uhi e ko ilo i whakapapau ai ongo sia ma mahi. Ko whainga tā ia ho mō whainga. O wikai koe whai pē a ko i loki ako mo tohi ngai assignments. Ka koe whihanga ngai mo ngai puputu pe whakawhi ātungia ke heke. O hange koe Fiema'u me he family. Ngai kau ngā mea pe whakatamaiki. Ngahi ofa a ngā hange koe girlfriend. Hei Tomasi. Pea neo ngoe ngai whainga taa, mo ngai whakawhi atungia ko ia, o ku mou kei lava pe o whaka, o mou ngai whenga, pea o ku mahu inga ia ki te au ki whailonga. Ko mou a ko whika uraki ki au. Ko ku ngā ue siasi e whika uraki ai a ko, he ku pou ki ai ai lotu mo siasi. I he whamiri o kei mou mua taha pe ki au, ai a ko he koe hala whanonga ia, ke whainga maari ai whanau, pea koe uhinga ia, na tau wholau mai ai me tonga ke whonuani. E ngā ue community e kei mōmua pē, mo e poupou e a ko ke tau whanau, ko uhi, pe mau anga ia ho nau ka haurere. Ko uhi ngai ia o tau mau inga ia ai, pe ko uhi ngai ia o mau inga ia ai a ki mau tolu whanau ako. Kai o maa a ngahi, a poupou ko toa pē mo heni ai e a honi. Hange ko ia ko au sia Tomasi. Tōmua ke uwhai atu ki pou no koe ni, ke whailonga ia ke au. Ecclesiastes chapter 11, verse 5 and 6, peko tangata malanga, wahe tahataha verse 5 no, which says, as you do not know the path of the wind, or know the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Sow your seed in the morning and at evening, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Pe ko pehe he vesi, hange ko tae ilo ai alunga o e matangi, ta tau mo tae ilo ai alunga o ngahi hui, i he whatu o e whiwhine Faita ma, pehe o kai te ke ilo ai ngāwe a Elohimi. I he pongpongi, tō te ngā pe he whiawhi, i ofi ki he pouri, o e ta ofi honi mā, he ui kai te ke ilo pe ko whē e tū māri e, ae pe ko e naa whakataurere. Kaya ki whakaukau ko whaam ke whakailonga, i he ki ves koe ni, pe he au no, ka vei ngā ma'u hono kotoa. Pe koe pehe, have them all, or take them all. Pe koe pehe, ma'u kotoa mo'o. I was informed by your uncle Tomasi, way earlier today. He told me that you have completed your study. The family will ngahi me akai. This is the first time I knew of what is happening today. Since then,
I was longing to find out how your mom feels about your achievement. My reason for that is, I guess she is the most significant figure in your life in this achievement. Until like 2 days ago or so, I saw Manasiu post in her Facebook page about the march, the laka, and your nena ha'i o ta'awala, and she wrote a verse from Tahimi. Ko whakakau ia, o whatu me iai, ai whikau o e ahoni. Ko ngā koe ko lawe ki ai, ko uhinga, na whakahoko mai uhila ki mua be ia, ai ahoni. Pia ne tala mai ko ka kato whinga ko ato masi. Ka nāk whakaamu ke whanongo, pe koe hae lau ai whae. Koe hae whakakau whakawhae he ikuna ko e ni. Nāk whakaango ke maari mai ha tala noa pe koe hae rea a mansiu, koe tala mahe ai au e ahoni. He nāku tui o guiai ai fiefia lahi, koe fua tapu eni ono manawa, pe ikai ko ia pe, ka au kuongo makehe pe ki au ai whae, koe hui koe ātakai nā kutupu ai. Whakakau ia whatu me iai ai ka veinga o e ahoni. Tomasi, pamaki whakakau o kuou fie tala noa ki ai. Manasiu wrote in her Facebook page this verse from hymn 510, pa peherewe Manasiu. Sisu ke ma'u ma'awe, ngahi mea kotoa, tare niti ngahi ta whanau whare mai koroa. That's the meaning of my theme today. Have them all, or take them all. I haven't told Manasiu what she means by this, or what is in her mind, and why she picked this verse. Na ikai ke tala noa ma Manasiu ka te au, pa te ke tala noa mo Manasiu. Pe au whiwhiri, pe au analyse o pe koe ha ai uhinga, whakawhae, pe whakalotu, pe kui he kautohi, ako tohi tapu koe, si o whakatala o tua, pe whakateolo sia nai, o ku ngawe aki e Manasiu ai vesi koe ni. So one question was circulating in my mind, and I said to myself, why? This is what I think and believe why Manasiu uses this verse to reflect and expose her mafana, her experience and faith. But before I tell Noah about my analysis, I like to unpack this verse and how it means to me. Jesus, you can get all my things. Everything. Talents, taleniti, years of my life, ngahi ta'u, children, whanau, and treasures. The more I dig deeper to understand the verse, the more confusing I had why Manasiu chose this verse. I said to myself, does Manasiu really mean what this verse exposed? Like everything, mea kotoa. Kapau na hina sisu, e foaki Manasiu ene otkumala. Ma sisu pe ka pa kuinga ke family e foaki e Manasiu ia atime o e whanau ka hala whanau ia pe ka mea ko toa pe kune ma o e avea ma sisu ka nofu hala ta ia. This is what she really meant, to give all things ka nofu ata ia. I don't think that's what your mom mean, Tomasi. But what does she mean? I don't think of me na hunga kiai Manasiu. I heku analyze so my analysis, Tomasi. I am confident to sum up with this conclusion and belief. I he whakawhihao naki mai ki he ahoni o kuikai ki tau sio ki tau tolu ki sisu o kuiheni. Pea kui kai kene I heni ia ke foaki ki ai e tau mea katoa pe. Pe koe awe ki ai tau mea katoa pe, pea ne pehe mai. O kou Fiema'u. Ka kui kai ke Fiema'u e moe.
O koutu ko mena tukanga kia mansiu nengo wikai ke tau sio ke sisu. Ka oku os falala anga pene tauhi ke ne tui mo pipiki ki ai. Ko uhinga ko trust, mo confidence e tau ko fai e o tua maau, Tomasi, o ke lava ai, I think a tau mau inga koe ni, ko e complete ho ako. In other words, confidence in God. No matter what, she really trusts God, and she uses this metaphor of giving all, because foaki to kotoa ke whakahae po empoti ai mawhanau I honoloto. Like the verse I mentioned to you, as you do not know the path, the wind, or how the body is informed in mother's womb. Hei kai ki tau ilo I tau tolo ngāu e whai e otua. Ka kuni whakai ai ki tau tolo, ki tau ngāu e malo. Ko ia ko tau ilo ai ofa e otua, pia ki a koe Tomasi o ki ai he ahon. O koe kolo whaka whaamili o mō whaamili, o kou fie lawe ki ai. Ko ngōue, pauna ke manatu I tau talano mai whanau, e ngāue aki ai whakatātā ki a Margareta ene hanga o post e Facebook about he little Kumala market. E whanong talano ke sione tene fufu, ko toko taha ngāue lahia, o taha ngai kui, me la kepa. I aho koe, la kepa pa moe wahi hifo. Aia koe ngōue. Tō whihai ne tawhitaula ke tau kumalau ke lava pong tawhitaula ke pong pong, e ono, ke alang mo mereves ke kumala. Ke aos pa whokmai te utoi ala te whiawing, mo te auanga fuifu e kumala. Pa kou sio ku ke manako ki he ngōue. Mea kou tokanga kia e ves koe ni, o kui kai koe ako e whakaeka te mi kāpe te tau whakamamawhai. Ka au ku whakamamawha mo mea ke he. Hange koe ni. Ko tala noa koe, ai ves koe, tala noa koe ni, tala noa ngōue ia. I ene pehe. I he pongpongi toho te ngāpa i he whiawhia hifo e po uri, o e ta awhi honi ma. He kui kai te ke ilo pe ko whē e tu maari. Ai pe koe. So ke koloa whakawhamili kona unga ka manchiu, atu, kotoa, whanau, whare me koloa. The treasure that owned by the family. You have to take it with you, Tomasi. Take them both. Take your achievement, your academic achievement, and take the treasure from the family. He wikai te ke ilo, pe ko whē, I a naua, e o atu, ai tāpua ki kia koe I he kahau. Like I have said, Tomasi, don't stop. Take them both. Mea lava ke whai, ke to'olo wai ko trust. Ai o tua, na huinga ki ai a mansiu. Singai whae mo hene he ahoni, a managien ke mo ausia mo sāpa te whae. Tuku mua ke uki awhi no mai ke mo tōru. He kou ilo, ke whatongia mahu inga au mo fuesia. Tāwene ua fitu, e foto a ki tala siti, tōlahi a mo tolu mo mea I pe. Koe whakakau, whakalotu, o e tau tuputonga trust, kono uhinga, koe oango e pou le leitaha, maea koe tau whanau, e koe au nau kahau. I hek tui o koe kia ki tamsia pe ki tāhine wata mai kovi, pe tae aonga, hu whangai whakatapu. Ka au ku Fiema'u ai le lei taha o e pou, pe koe quality support mea ki tau tolu. Ka pau te tau oange maa e tau whanau, ai le lei taha o e tau pou, pea kou tui tai toi vei ua, te naua usi pe a e nau tau mua, ki he kahau. Lahi e tau tolu, e terke, ai ako e whanau, ke whai mei peito, me te pire kai tala noa ai whaamiri me kau ahi loto whare, o au ke ngahi mea whakalotu o hange koe kalasi au. Ka koe whakakau, and in my view, stop everything. Laki ai e whanau ke kakato e nau Fiema'u. Mai e te pire ki loto whare, ke nau wako ai e mawhana, paka toki hiria,
pe toki mui mai ai mea katoa pe. Ko e mawhana ko ia, pe mo fiefia ko ia iau tau ihe ni ai ahon. Tomasi, tauang, kei tāpua koe o tua, pe mo e ki whikau no koe ni, o ku mau whakahoko atu ki a koe. Te whakamāria koe ni, ki tau whai ai lotu whakatāpui o Tomasi, koe uhi koe ausia ai maka maire koe ni o e ahon. Katak mai Tomasi ki lotoni ngihen. Whai atu ki lotu koe ni maau. Koe uhi koko. Tomasi, koe uhi o koe fuloloa ma kehe koe e te au. Ki tolu tu i fwe ka wau rere atu ka koe. Ai, malo, Tomasi. Sai ki tau lotu. Lord, we thank you that you have helped Tomasi make it to the point of graduation. We give you the glory for his success thus far and ask that you will continue to allow him to prosper as the next chapter of life begins. Grant success both in the professional arena and in family life. Allow there to be a prosperous balance between building a career and having a meaningful personal life. Most importantly, let his success be earned in just a way that will be pleasing in your eyes. O tua e poto mo ilo, o kuawa o kakala e ahoni, he koe maalari, he ngāwe lahi ko lawai. Pe he kai ke si, kai hualela, he koe poto ke he, koe huelo i hau sātai. O mau whawhitai atu he whola koloa, pe mau mono he mafi o ia Fiona, i kona i e Tomasi a honi. Mau korea ho tāpua ki, pe moe whainga maari o hala whanonga o kupuri ai amui me ho Tamaohi eiki. Whakaola, pia ke whaivaola he whinga katoa pē ke ne muia ai taki mua ho skaina. Faita begina e pou ko to be mau feia ke mooni pe holea no ni mai nga we be mau tabui mo no kotoa o ne moui ke ne fai be ho fekau taria e mau lotu mo e mau faka amo ia klaisi ko mau Fiema'u. Tomasi ke tāpua mai koe e Sihova mo ne tauhi, pe ne whakaulo mai e Sihova ne maama ke o fofonga, pe ne whakaola e ne ngahi mea o wha i o hala whanonga. Ia kalaisi, ono hua wha mau Korea. Amen. Ka Tomasi. Tau do hiwa i e him koni, pe kahiria, e tuangerewa ki e MC ki ne hoko atu, i tau proklama hoko. Ni mataha noa himi, ni mangea hongo fulu, sisu ki ke mau ngahi mea katoa, tare niti ngahi tau whanau whare me koloa. Yeah.
te tau hiri ni, te tau hoko atu ki he keke koia Tomasi, pe tau toki hoko atu ai ki he konga whakaosi. Haukongo ni mai, tena ngāu i Fiema'u, tapu foki hoku wae, na Fai'aho Fiema'u. Vesi nima, loto moe ata mai o pure anga ia, fotu taloni ai, tala ai o whatongia. Veswao si mea taitau be mo oni ono uki pesia o wa eigi mo moi i hopu ngātanga. Tok whakausu whataha pe tau Mangere si, anai, e ne tuku, ko ia koe whainga maari e koe ni, te tukuange ki kau whiwhine, ke nau whakakato ai o wau koe ia o e keke a Tomasi. Ko ia te tukuange ki he MC, pia mo e kautaa mea ke nau hokat. Malo Saloni? Malo whaiwhekau hiki rifi pope. Ko tui ko e whainga maari e rewa koe ni te tau whakahoko rewa e whatongia e si whakawhae a Tomasi. Ko ne whakakakato pe e o wau ko ia pe a te tau poki rewa ki tangata eki pe tau hoko atu ai pe ki he ngahi toenga polo kalama malo. Tā i mai pe tau ki whasika e whakamaapopoa ke si ngai whae ke whakakakato ki whatongia koe ni koutu i mahana miniti pe konga pe tau lava lewa me ai. Yeah.
Pakatulo watu. Ki he tahine ko ana seini tu pove hola fustua. Kako whakatapu at ke whaituuna. Kai tuku mua ke uhu whangatu. I he ngahi whakatapu. Ko oso no au whaki i he tangata e ki Fiefa'u. Kai tuku mua moku. Ai whainga marie o e whiawhini ke whakakakato. Ai whatongia. Si i whanga whae. A Tomasi i he whiawhini. Pea tuku pe mua. Ke uhifu atu i tō mua. He koe whanonga tua. Ko e whai whatongia pe. Ai kakai masiva. Mota e iloa. Tau kai te maulau e mau masiva. Ka ku mau fiefia he ahon. Ke whakakakato ho mau whatongia ke te koe Tomasi. Neongo ai kai ke mau hamea. Ko ulua ki keke o e whiawhini. Ko e keke o e whakalangi-langi. Ko e keke o e whakamalo. Loto hounga ia. Ki he whaituuna. Tahine ana seini tupo vei hola fustua. Ko hiko mea mai he whiawhini. Ko maulau koloa. Mo tāpuaki. Ka ko lang ia. Ki kātonga tua a Tomasi ko ho mea heni. O ku hiki aki ia. Ai fihu fatwha. Pea ku iai mohono ngahi whakananiwi. O ku iai mohono umu. Pea o ku iai pea mohono sila. O ku tauhi kotoa pe ia. Ke tahine ko ana seini tupo vei hola fustua. Tā mai hawhas. Koe keke hono wā. Koe keke ai pe o whakamalo mo loto honga ia. O kuhiki a kia. Ai mea hinehina. Pe o kui ai a hono sila. Ai a o ku wha o i loto i he sila a hono tangutuanga. Ko hono wala. Koe tuuanga o i keke. Pe a iai pe a mo hono umu. O foaki a maa tuipe punivai. Tā mai hawhasi. Koe keke hono tolu. O ku keke ia o e whakamalo ai pe mo e hounga ia. He tangata e Fiefa'u. Ko hik hono tokanga i kina e mo uilo tolu a Tomasi. O hiki aki ai mea hinehina. Pea koe ai mo hono sila. Pea mo hono umu. Tā mai pasi. Ewa he
malo. Te ke o lave ke whakaosi. Ko i ngata anga e si whai whatongia si whangawhae masiva a Tomasi. Ka wate ko le whamole mole. Pe kuanga whewhe. Te kai ke te tuk halelei. Kono oso osi ngā maari e pēni. Kai ngahi mea kuma ngahi nima masivani. Ko ke whakaosi. Ko ke beia koe. Ko ke ukawa wi ai. Ko ia pe malo o pātu. Sei maro ko maro la ia tu ke whangawhae monde rea koe koe ahoni koe ware ia tama. Ia usi i pē ai e tau fiefia koe uhi koe i kai ke mo ua ho tau nima. Ka ko tau loto ke tau paki fo e whetu mo e whamae menite ngai whae ke whakailonga i aki. Ai fiefia mo maa whana koe uhi koe ngā hui tama, le lei ku tau ausia i he ahoni. Tō mua ke o ua pe tau fiefia, pia mo e tau mawhana, mo e tau Faita, pia mo e ako whai o tua ma tau tō. Tō ke whaha tau lotu e tau hiwa mai e himi koe ni, kore ke puna ke ne whailonga i pe mua a e whakakaukau koe ni. Ni mangi au fulu maua himi ni mataha ua, awa e magatuu, tuke uwhanga, tupe koe vesi ua, o kune pehe. Kane lahi e kutangi, kane whai o ngāwe lahi, tai au ngā peia ke hui e kuhia, kai hak mea ma piki pehe ki o akau. Ei koe maa whanai o e ahoni, ne o koe mau fiefia, pia nā taku o mau hikisia, ka kono nantu la o ku whao laki whakataha pe ia, i maa whana o e ofa a Fiona. Pia ka pau ko tala ki toa ki he ho a Fio, ha mau hua lela i ahoni, pia nā hala nai, koe hui e koe koloa ko ke omi ke mau tauhi. Be mau fiefia, whakoloa ko whae Tomasi. Tūke hoka i kuna, mā whana e kau whae, is ai whakalangilangi ko whae ngā i tunga whare. Me wahenga ngā au e sai o ne, kau ko toa pe ia ke teke o langilangi o Fiona. Mea to koni ko teu, ka tō mua ha mau inasi, i loai a ana seini tupo wei hola fustoa, mea mo weiki, Pea mamai mo mau tolu, tu ke whakamalo e kia o mau sino, ko ngai whatongia o toe, mau loto ko rene a klaisko alo ka ko mau whakamuui. Amen.
Taini miu ata te bire mo kada ki o io whanofo haki. Pe alo tonga e tau whanofo ko kore at mua ke masi ahoni. Pe a moe tahine ko ana seni ke mo lava mai be. Mai ana seni whai pe tau. Ki Faita hene ke maua moani. Ko ngā lo ke ai he keke. O si watu ke hani iu fia Faita pa lava mai. Tomasi. Tomasi ko ahoe no fiefia.
ai te tapaketa me takonipa ko tui ko panga maria e koi hoa ia koi ni. Whamaroa te ke tangata i pepekau e lawa e konga uaki pea koe konga hono ua o ku whakahokohoko atu koe ni pai anga peheni le vaina. Kone lawa pe koe ni e ku ki whakahoko atu koe ni ki hokohoko e ki porokarama o ku taia te ki pasi pea e pai lewa e rea pakise tau te pirehe a honi. Kone lama pe koe ai rea pakisi pea kuia e lewa e ngahi lea me ngahi tunga pare he kai toi whakahoko. Ko o mau pe pake lama mai pe ke turiki kone o ku whakotua atu ai pea whakahoko lewa ho o lea. Me iai o ki ai ngahi whakapiepia ki he ahoni, pea koe whakapiepia uluaki, koe tālunga mawhana ia, a tiu pe, puni vai, koe tupe pine ia o titine vea matahau. Aia koe ne mau pe e whaka me ite koe ia kuna ulawa mai. Kai me iheni e tā ia tātau ki pasi, pea lava mai lewa e rea whakapisi, pa tau hoko atu me iai malo.
Tapu mo e awhi o e tolu taha i o tua. I ho tau lotolotonga. Tapu mo e tahine e whakawhalang o e ahon. Tahine ko ana se ni. Tapu mo e Fai'aho. Kau maa haa tau la eki. Tapu mo ho eki, mo haa matapure. Kau maa haa tau hifonua. Tapu mo e singahi tamai. Kau maa singahi fofonga i whae. O tau lonu ko mai ki he malmalo e whare ko eni. Ko hia ko hono uhi ngā. Kau kore be mua ke hu whangat. I he whakatap. Ko whai he tangata ik Fai'aho. Kau i kai ke u whakaloloa, ka te u hoko atu ki he rea whamalo. Ko ngoi, e ku tono nou, i kai ke ai ha whamalo whiunga. Mo i aho koni. Nē beki i rea nau kuku mai. Ke whai aki aho ku whatongia. Ka kua ngalo ka atoa ia. Ka kou fiefia kua whakaho ka behe tangata ik Fai'aho. Ka kou whakamalo lahi heni. Ke tahine ko ana se ini. I ho Fiema'u mai. Ke tau kaunga poupoua. Ai foha koeni. Ngoi whi ngāko kune whai. O ne o mai ai ki tau tolu ki he malmalo e whare koeni. Ke tau whakawhiawhiai. Mo whakaloto lahi. Ai hako tupu ai whanua. Ko ke taha si pinga rerei. Ki he toenga. Oi whanau. Unau kei whenga i he ako. Pea koe tuku lau mea ia. Aho ongo mātua. Kai pehe ki he whae koeni. Ko mere vesi. Ko whamalo lahi hen ke tangata ik Fai'aho. Me ngahi ako naki ko toa pe. Ko ke whai. O mauai he foha koeni. Ai moi lo tolu. Whanau. Koeni ai taha si pinga rei ke tau mo ui. Neongo e tau masiwa. Neongo e tau tu maari o tau ki whe. Kai ke tau maua si suklais. Ke tau mo ui. Koe kula noa e tau whenga ku whai. Koe ai ko whakamalo atai ke Fai'aho. Ka maa si asi. E ngahi tapo ko toa pe mo whai. Mai foha koeni. Whamalo ati ka te mo tolu ko toa pe mo lava mai. I he whiawhi koeni. Ke tau kaunga fiefia, mo whiahu fiefia. Ke whamo o ni. O i kai ke kei hoka e Tomasi ko hata e tui. Ka ku hoko ko e tui. Mo e whakaloto lahi ka te ki tau tolu ko toa pe. Ato hene whamalo loto hounga. Isi whae e koeni. O mere vesi. Ko tui pe o kui kai ngalo i a Tomasi. Aho ngahi wharei ko toa pe. Aho ngahi whanawhana mea.
Tau sio ko toa pe ki he ola ko ia I he aho ko iti. Whamalo atu e ofa me tau ke foha ko iti. Atu whamalo lahi hen ki he whae tangata a Tomasi. Si ngahi tokoni ko toa pe. Ngahi Fiema'u ko toa pe a Tomasi o ke tuuta whaaki. O ki kai te ke lau ho se tuata. Pe ko ho lahi. Ka koe ofa uia te koe. Koe me ai au kutau ihen ia he aha koeni. Whamalo mawahi hen. Ki he foha koeni. O Tomasi. Moni e moni. Koe tenga te te tō. Te utu pe koia. Tau hasino mai ia I he aha koeni. O tau fiefia no ai I he aha koeni. Malo Tomasi. Ai ako. Koe mau lotu pe mo mau kore. Ke kawa e ki he mea ko toa pe. Whanonganga ko ke whai. E kei whamomua pe e ko si sukalaisi ho mo ui. Kai ke aha lea whiunga ia. Ke whaia ke whamalo ia. Oi aho koeni. Ka koe whamalo atu pe mo lava mai. Ko ngā ke tau kau ngā poupoua. Mo e ongo mātua a Tomasi. He kuka weni he ki whamili. Anga rerei moni. He ko hingo e tangata eki. Ko titi me vea matahau. Manase. Ko aloi ne ko ngā ia ke whaikehe. Pea mo manusiu, si whamalo lahi ka manusiu. Ne ngō whaata ku toko ua, kau kai ke ula uia iau. He kou whaeke ang kou toko ua, ko hei mea ke whaakoa upe he mao ai pe koe. Tamai a koe ofa maria. O kehe pea mahalo mo ili fia. Koe ai time, tau hi mao e koe mea koe ia. He koho vesi laulo tō ia. Koe ai kai ke toi whakaloloa. Ako ofa lahi atu ka tiki mō tolu ko toa pe. Lewa maranga tatawa.
Malo apito kau fefine. Pea ki mua ke tau hoko atu ki he ki polokalama hoko. Puke whainga maari e koe ni ke uata ki pui pui tu ai Tamaohi ki o tau hene he ahoni. Tomasi Manase. Tomasi Manase na kamata ia me he Apiako Cleanliness Primary School. Me iai ne whai he kapasi mo he kalelue ki Wesley College. Me Wesley na i whanonga rewa me iai ki he city he sa ia apita Tomasi ai Auckland City. O ne awhi ai i he Auckland University. Koe ahoni o tau kaunga whakamooni whakataha ai mo Tomasi ki e ne lava mea i he mala e o iako. O ne maawai hono whakailonga koe Bachelor of Arts, Criminology, pa moi Pacific Studies. Ko tuipe e maupe hao whainga maari e he ahoni ke whakatala noa ki a Tomasi ke ne hanga whakatonga i lelei atu ai tuunga o kui ai he ahoni. Ka teu whakailonga i make he atu, e ki minite taha koe ni whakamore more. Ai ngahi tuunga whare whakaako, pe i he malae o iako, o ku whakaamu pe a Tomasi, ke ulawe ki ai he hoatani. Ulua ki pe, Apiako Primary School o Cleanliness. Neongo foaki mai e toko taha kaunanga Fai'aho i he Apiako ko ia. Na ne whakaamu pe ke i heni, ke kaunga whakamooni mo Tomasi, me he Primary School a Cleanliness Auckland. Me iai ki he Wesley College. O kui heni, ka pau te maume ato ki he te pire mua, o ki ai ai Fai'aho, tu uki mua, pe aku lawe i he toko taha ko toa pe, me he Wesley College. O whakafofonga mai, mo ne kaunga whakamooni ki he lava mea a Tomasi i he ahoni. Me Wesley College. O ki ai pe mo i kautama me heni, pe me Wesley mo i kaunga ako. Me iai ne whai he kapasi, pe mo he kalelue ewa holo a Tomasi Manase. O ne a atu ai ke Loto City, Auckland City, Hafe University o Kalani, pe koia ko tau ilo i koe AU, he tau whakanou a tau tolu. O ne pe tau laki ai, mo i toko taha, koutui ko toko taha koe ni, o ku mahu inga au pito, ke mo ui a Tomasi. O a umai ke ahoni, pau teke ai ke lava Tomasi o tukuange kaunanga koe ni, pea mo e tokoni lahi na ane whai.
Nei kai ke ngata pe ne tokoni he whare ako. Nei tokoni tua he whare ako. Tokoni whakaata mai. Tokoni he tapa ke kehe o mo ui. Pakuau whakaamu pe o kui hene kaunanga koe ni. Koe ofe fine whikaua o tangata eiki whai whekau. So nia pope, mahalo o kunei heni pe. Koe toko taha koe ni, o ku whakaamu pe Sonia, whakaamu pe Tomasi, kene whaka ilongai, ai tokoni lahi a Sonia from day one or maybe couple of hours when he ended AU, na iaya Sonia, o mau whakakata aki koe $5. A Tomasi ki he moui koni a Sonia ke ne tokoni ke moui a malo Sonia. Ke moui a Tomasi e Auckland Uni. Me iai, o ku iai mo toko taha mahu inga o kou whakaamu pe o ku nei heni. Ko e foha o te vita manako pe a mosita. Ko fuel. O ku kai ke i heni a fuel, ka kou whakaamu pe na i heni a fuel. Lolotonga e whakoutua Tomasi i he mala e koni na ulawe kia e nenai mo ka takpe ka pau whehala ke whakawhotunga atu koe criminology pia mo Pacific Studies na iai e toko taha koe ni koe tamai ake Tomasi. Ankolo ake Tomasi e tamai o eiki koe ni kone o si he master i he tawhaki o i lao. Pana e kau e toko taha koe ni a fuel manako i he tokoni lahi au pito ki a Tomasi e ne whanonga mahe ako. Whamalo atu ki Wesley College, i kai ke ngalo Cleanliness Primary School, Auckland Uni pa mo i kuna e aho ni. I hene a Tomasi tau fiefia kotoa ai. Koe futeunga uri kona au tuia te Tomasi, te matui monena he mafoki ki api anai. Pea mo e tata o tok Faita aki. Out of all that, I would like to just pin out some points over here which Tomasi wanted to market like when us celebrate our anniversary or celebrate our birthday. Because once we get into today, Tomasi was just looking back to Cleanliness Primary School. That's where Tomasi started this foundation that we see the result today. From Cleanliness Primary School, Tomasi noticed that Wesley College is where he wanted to go. Tomasi remembered that very well, that Wesley College is very, very far for Nena to take him there. But because Tomasi believed in what Wesley College is doing with the studies and learning, he did go ahead with Wesley College. From there, he jumped into a train, picked up a bus, even walk, or even call the uncle, call the mommy, or call the Nena. Finally, on last Thursday, we were at the Spark Arena to witness today's result. I know it's hard for Tomasi, but today there is tears, there is laughter, but it's all for a joy of happiness. Malo au pito, koe ki o ngongo no pe ia, ka koutui pe e toke ai whainga maari o Tomasi, mo te pile mua ka umaa e matanga he ahoni, hanau lave ke whotunga totono ke ai a Tomasi Manase ahoni. Me iai, e tā e tau ki whasi, ka tau ki talunga whamalesino, pako ne lava pe ki whasi ko ia, kua mau mai e whakame ite. A tiu pe puni vai, ai au ki he te pile mua, ka koe taha kau whakalangilangi o Tomasi ahoni. Kore atu ana se intu po vei hola. Holo pe ho me a, kai tuk pe ke mau taalunga atu hen, he tonga leleka a tā pe ai matanga. Tonga leleka for life. Ko ne lava pe koe ai ki whasi koe ni, pa te tau hoko atu lewa ke whakame ite uluaki. Mohalea, kau ke whielea maapana mea mai ke turiki kone kou iai, pa te tau hoko atu lewa me iai. Malo.
Whakatulo watu. Mohono aho. Whakaukore ke whakamalu atu. He tala o whaki o tangata ikwhaiwhikau. Mea pe mua tāhine ana se ini. Kai tuk pe mua ke whai ate whakame ite. A tuunga whine mātu a ko eni. Koe ki ta alunga he whiawhini. Ta alunga ia. Tui pe puni vai pe heke ni whanga toko ua. Whamore a Tomasi. Ke lava mai mua. Lava mai mua. Toange mua e teke ki whine motua ta alunga. Tomasi. Koe ki aha mea ia ma. Whakahounga ake. Ai lava mea ku ke whai. He aha koe ni. Koe foi pulore pe lava ai. Moi top apu ki he moa o ka pau o ki ai. Ilo i pe Tomasi familin. Hala he fika mo lau konga. Lau ke lotu hala. Lau ke ako hala. Koe Tomasi. Ke aha. Mea ofalere e atma au. O ato aki pe ah. Vesi koe ni. Ke tokoni atu ko hala fononga. Me whei ngā ko ku ke whai mei mua. E wheso wahe ono, uluaki ki he tolu. Ai whanau, mo talango fua ki o mou mātua. E ko hono toto nuia. Whakaapa ki ho tamai, mo ho whae. Ko uluaki te kauia. O kuia i hono tala ofa. Teke monu ia. Pia ke nofo fuoloa i mamani. Koe ofa tuia Tomasi mi ho tamai. Pehe foki. Me ho whae ku ke hanga holo holo i ona lo i mata. He aha koe ni. Koia pe malo. Tā mai fast. Hit me.
Wa dulu wat tap mo asio anga o tua. Tap mo Hawaii. Tap mo tangdai ko se kau. Tap mo ngai ku ko to pe. Oi kau lo nuk he jas koin. Oi mo tua ki tau ko ke poto he rea ka ko tu pe ko fa fungai. Ai fatongia ko tu mai ka te kita. Ko kingoa ko siosaya taufa manas. Ko te lele mai mei nā tātā. Ko tu pe ke whafofonga iat. Whangamopuna o manako. Mau tupuangai mau whangatamai mo uhuila mo mea. Whakau koe lahi. Oi ke ilo pena anga whewhe te whiri kita ke te hao tuku he lakanga koe. Ka neonga ha mea. He kai ke tuku e wakaka saha kakau. Mau lere mai pe ke pou at ke langa waka ke ngau e kafa ku whai e Tomasi. Mo i kuna une whai. O ai pēki whai tālunga ki unga ke whalanglangi e aho. Ka kia ha mea e ba. O i ki sila pe nuku at ke pou at ke whatongia ku whai. Kata manfiu ke hao at e sila. Pasifiki koe asia si teria mafili na anga pasia si imo tu si
Malo apito ke family lava te patongia ko ni kitalunga ko ni ko ki fainga mari ko ni ku wa o mai fa e taha heni o kui heni he te pire ko ni pe mo e kaunga ako kaunga mea o Tomasi me he Auckland University. There is friends here, friends girl, friend boy, everyone here from Auckland Uni. They are here to celebrate together with Tomasi. They're asking for a good, hot Samoan song. And this is for them to say, Malo lava Tomasi. So they are here, they're gonna take the turn, it's their turn now. So once you're ready, girls and boys, it's your turn now. Now, DJ, a Samoan song. Do you have a name?
pito ki e whangaki kaunga ako Tomasi. Malo au pito lola e taki mai e whangaki kaunga ako Tomasi. Pea mo e taha ngai whae he fiefia o I kuna ahoni. Thank you girls and boys, malo lava, and thank you for coming. So happy to see you guys, always see you around with Tomasi. So fiefia today, to see you guys with Lola coming over today, malo. Koe talunga hoko, koe whakafiefia hono hoko, e tātu pe tau ki whasi ku os mau mai e ai ngahi whakafiefia hok tu au na os whakawhetutaki mai, whamoremore at pe tahine ana se ini tu pou veihola, kai tuku pe ke si fiefia e ka ngā, I he lava mea ku koutui pe koe taha pen holoto whare, ku ne pai I kuna e ahoni pau whai ai fiefia. Ka pākoene o kuna u fiefia pe kono hinga ko mea mai ke tau kaunga fiefia he ahoni. Ko e whakafiefia hono ko eni tene whakahoko atu malo. Whakatulo ke tāhine. Ho e koe a koen. Kau kore ke hufanga. He whakatapu ko ose ono whai e whai whekau. Ka tā moa moa au ki whine motua ta iloa koen. Ke whakahoko atu au. Ko kui ngoa ko aris a pea o veika tupou. Pa ko koa ko tokon si tuata ko tonga tupou. Pea ko kutu aku e whiawhini ko maa whana pe. Ko uhi ko e whamoremore Tomasi. Ko e tangata eki ko tangutu mai. Ne tonu ke hawia tangutu. Ie awhi ka kua malo mo lotu. Ke kawa I tangutu mai he te pire mua. Oku whamalo atu heni. Ke whae. Ka uma amere ves mo family. Whamoremore iange mua. E masiva. Ai mo ki tangutu anga koe ni. Koe ke ha mea I e mau. Koe ke ha kolo e mau. Koe ke ha paanga e mau. Koe fiefia pe I e eiki. I e lava mea a Tomasi. Pa ko ia e ko lele mai pe. Fai'aho ko te ofa ki whanau Tomasi. Koe ke ha mea I e mau. Koe fiefia pe mo whanau. Ofa at ka mo toro no katoa. Ka tā maa ki whaskeu. Puna puna ai malo. Yo, kau luar kat Tomasi. Tamaohi
taini mi tu loa tu pe tahini ana se intu po veiola. Koe ki Katoanga'i ni ko Sonia Pope o ku Fiema'u ke ane ane ki mini te taha. Malo o pito. Ko le pe ke hufanga ngahi whakatapu ko os a whaki, ka ata moa ke whaiato ki i lea no no. Ke tuku pe ku whai ku lea, ko whakamalo ke o tua, he no mai pe ma tauhi tau tolu ke ahoni. Ko ki ngoa ko Sonia te wila pope, ko hoku tamai, ko e tangata whaipikau, ko tanguta mai mei mua, i ki liwhi lui pope, o ko hauia mei Alofa North, New Ware, pea mo tonga le leka haapai, pea ko hoku whae, lesieli, tiuli pe pope, o ku lele maia mei holonga wawau, pea mo e koulo haapai. Ka koa o ko lele mai au mei menguli, ke kau he fiefia o honi, pea ko tuu pe i he mawhana o e ahoni. Whakamolo atu kia Tomasi mo hono family, he mo takai, ai whino mo tua ta iloa ko au i he ahoni. Pea ko whakafoki ko toa pe langi ki he otua, ka pauna e aonga atu i he ikuna o e ahoni. Pea ko kore ke tuku mai hataimi ke lewa aki ai whakapilitania ke mahino lele e tau whanau mo e tau potungau e talawou. So I just wanted to take this short time to acknowledge Tomasi and the massive achievement that he has completed today. It's been 3 long years, and I guess Tomasi, a lot of people here don't know just the kind of sacrifices and the kind of work that you had to endure to be able to sit there in front. So I just wanted to talk about what this degree means and the kind of work that it takes to graduate. So if you can imagine yourself having one paper, and one paper you are supposed to give 10 hours of your time to study that one paper. Tomasi was a full-time student, so he had 4 papers in one semester. That's about 40 hours of work that he had to come home, go to lectures, study, put in assignments. On top of that, he was the oldest in his family, so there will be a lot of duties that he would have done as the oldest boy and as the oldest sibling. On top of that, he was a youth member, so he would have to do a lot of duties coming to church. On top of that, he may have had a partner in there too, so there's also other duties that he had to put in there, as well as financial responsibilities in terms of helping out his family financially whenever he can. So the fact that he did that for 3 long years just goes to show just how much he deserves today and how much he deserves to be praised and to be acknowledged for all the work that he has done. For those who don't know me, my name is Sonia. I've known Tomasi for quite a while now. We go to the same church. My dad's the pastor. Other than that, we did go to the same school as well, but Tomasi was a bit younger than me, so I see a lot of Wesley College students here. Mr. Smythe at the front, hi sir. And I see a lot of familiar young students who were my juniors. And then from there, I went to University of Auckland as well. I was grateful to have a job at the University of Auckland, and by the time that Tomasi came through, it was his first year, I was able to help Tomasi a lot in terms of, I had an office that Tomasi would always come and work at any time he would like. We always provided food vouchers, a lot of, lunches at times. And Tomasi, really, you made the most of that. And the one thing that I want to praise and acknowledge for Tomasi, and one thing I really liked about him is that he was always focused every time he came to uni. He always came to uni and he always had his study as his
#1 priority, and I think I'm getting emotional because I've always admired that about him. And I deal with a lot of students when I worked at the University of Auckland, but I know that the ones who make it is the ones who showed commitment like Tomasi did. And not only was he committed, but he always had his family at heart. He always carried his sibling responsibility all on himself. And so I do want to acknowledge all the sacrifices he's made and the fact that I can stand here and say, you did it on your own. Congratulations. And I just hope for all the youth that are listening, I want you to, look at Tomasi as a role model. But I want to ask you this question. If you go home today and you go to mom and dad and say, Mom, do you have a degree? Or you go, Dad, do you have a degree? And if your parents say no, then I want you to say, Mom, Dad, I'll be the first one to graduate for us. Right? If you are in your family and you're looking around and thinking, oh, who's the last one to graduate in my family? And if it's taking a little while to think of a person, then I want to just acknowledge that you could be that next person to go back and say, Mom and Dad, I'll be the first person in our family. Mom and Dad, I'll graduate for us. Because if you can see the parents here today, they're just so proud. And that feeling of making your parents this proud is a feeling that, you can't describe it. It's undescribable because to give your parents that much pride is just one of the greatest things you can do as a child or as a kid. So I'll probably leave it there. I also wanted to acknowledge Fai'aho, our youth leader, who he's supporting from the back, but we also wanted to say that the Saione youth totally support you in everything that you do, and we also want to congratulate you on your big day. Ko ia pe malo tu'a o whaatu. Hoko atu ai pe I he whahoha alea kone o ku hoko. Tahine anasei ni tupo vehola fustua. Holo pe ho mea. Kai tuku ke mau whakamei te he ahoni. He kumoni ho tau lea. Ko tau ho taulangi. Kouhi ko mea heni. Ko ki lea kone o kou whai ko talango fua ako. Ke tutu uni ko omi he whaikau pe mo se tuata. Ko ki hau tuunga he siasi. Whakafofonga ta sone hala whau. Ko ia taki pot ngau e talavou a Saione. Kia te ko Tomasi, ko uhi ko aho mauinga ko ni. Ko whanongo he ngahi laurea, kuo takitaha whakahaha ko hau, ko Tomasi mikfe mo ha mo. Ko whakamanatu atu ahoni, ko tangutu he sea ko na, ko konga ki koulo hapai. Ka pau na I kai kau hapai. He kai te ke ikuna koe ahon. Koe toenga koe tawhaki kou tuaki mai he whaiwhekau mo tawhaki taha. Kou tui o ku tau fiefia ko toa pe ahoni kou hi koe tau kau whakataha. Koe au ku kore ai pe ki he kaunanga koe ni. Hene whafofonga atu haki I pastau o lunga. Whakame ite ki a tahine ko anasein tupo vehola. Pea pehe ki a koe Tomasi. Kau katoa heni ai siaso Saione. Tau fiefia koe tau whanau tamaini. Ko whai lava mea koe ni. Pa koe ahoni. Tau lava I peo tau sapat whae ahoni. Wha fiefia o whai he tau whanau. I he ngā ue lelei koe ni. Koe au kore atu ka kui hena sa resi sii. Sa resi whinau sii. Koe tamasi I tula whare ia o tau o lunga Saione. Ka taki o mea mai. Ka toa Saione. Pot ngā talavou pa mo siasi. Ko tau taimi eni. Malo. Tamaohi na
Malo, wa malo la hia ten ke tangata ik Fiema'u. E ke lipo pe kai pehe ke hoa Fiema'u. Tiuri pe pope pe ki halapa o sekretari potngau e talabou asaione wahenga ngawe pe amosonia pe amoitoenga e whanau tautupu malo e pou pe amo whakalotolahi ki a Tomasi Ahoni. Tulo watu pe tahine ana se ini tupo veihola ko e mapana mo i fiefia o ku kei hoko atu pe holo pe mua ho mea pe ke wha more ka e tuange mua whainga Maria o Wesley College mahalo nai pepe Wesley te nau kolosi hake ka ki taitai me ai yu ka ku ki vave anga e yu pe ko enu ku lava mai e nau tiu taitaha ke whakahoko atu pe nau ki rea mapana pea moe nau ki whakameite whakafiefia atu malo. First, I'd like to give thanks to God, our Creator, who gave us everything that we have here today. Secondly, to my princess, Anaseini Phaedra Fustua, it's a joy to meet again. I also like to acknowledge Igilifi, the Fai'aho, but I'd like to say, as Wesley College, Iki, my wife Winnie, me, and also Manusiu, we have something else in common. And that other thing we have in common is that we're all parents, and we've been parents of our children who went to Wesley College. So I'd like to acknowledge that. I want to say that our college has a motto, Fide Literis Labore, and it means by faith. First, faith. Then, by literis means to work and study hard with the mind, and then labore means to use all your physical facilities to work and to build yourself to be a greater temple for our Lord with the gifts and talents that He's given you, which you have a job to give away and give back to the people. And you see sometimes people at school who have that attribute. And I do remember a little boy, and yes, he was little once, coming to Wesley as a junior, and I could see in that little boy those three traits: by faith, with a mind to study, and with an absolute steadfastness to do his studies in his class. There was no other way
in my mind, that Tomasi's life could develop other than to see you here today. Tomasi, it is a joy, it is a privilege, it is a great delight to me, as I'm going to call myself your WTC dad, because you became our family. Tomasi, there's something I want to say about people. There's two kinds of people if they have these two things. Sadly, some don't have either. But one kind of person is to have the heart, the love, the caring and the sharing that I see develop in young people. The other thing is I see them being studious, being careful with their learning, paying attention to their teachers, trying their best. Often, students have one or the other. But in this case, this student, this graduate of Auckland University that we celebrate today has both, the heart and the mind. Tomasi, I don't sometimes know whether I'm standing in front of you as your teacher from years gone by, or whether I'm standing in front of you as your WTC dad. But I will tell you this much. From the bottom of my heart, thank you so much for being the loving brother you were and still are to my daughter Caitlin, who studied alongside you. I will never forget your love as a brother to my daughter. So Tomasi, to God is the glory. We are all sinners, and yet out of each one of us can shine God's glory, which is the incredible power of his light. And today, I see God's glory shining from you, and I give him thanks for it. So with those words, I'd like to just offer you, on behalf of me, my family, and the boys at Wesley College, and yes, where's come sit. We've got Anne-Marie Lalakai, who's also our music teacher at Wesley, and she's here, and so from us all, a little offering, thank you. And I would just like to ask all the Wesley College people, I don't care whether you were there when Tomasi was at Wesley or not, whether you were before, during and after, I would like all of you to come. This is our time. Okay, thank you.
Malo, thank you. Thank you very much, Mr. Smythe, and your Wesley boys and girls. Now I can see the real Wesley. My daughter has been to Wesley College, but I didn't really see the real Wesley. Now I can see the real Wesley College. Malo, Mr. Smythe, and your daughter and your family for all the offer to Tomasi. Koe pamei te hoko, koe ni kune mau mai, pa te tuku atu pe, tulo atu tahine anaseintu po veihola, ko tui pe na ke kau pe mo koe he kolistutuka Wesley, all the way from Waikato. Ka koe ni koe pamei te ono hoko, e ni kune mau mai malo. O ko kole ke u ngawe ake pea e tala whakatapu na e kamata ake e katoanga mau inga e aho ko eni. Pa ko kole ke u whakamalamalu he talamalu e whanua mo e lotu. Whakatapu atu tahine whakalanglange o e aho ana se ini tupou veihola fustua. Ka ata mo e ki whine mo tua tua ni ke whakahoko atu e ki whatongia o e fiafo ko eni. Ko e aho eni o e mawawa he koe vale ia tama. Koe aho e tue, he koe tama tu he whae. Koe uhinga ia e ku whakautua atu mei muini ta ahine, pehe ke tamasi o hoona e aho. Koe uhia koe whae. Koe tau anga a whae, moi ofa a whae, o tau fiefia he aho koe ni. Mone lawa kolinto, i he uni mea kotoa. Kai ke maua ofa, o mau tai mea hono kotoa. Kai whakawhetai, ko hea ko ke ikuna ai aho, mau inga tau fiefia ai, pang mau lava mai ai, mo e ki i, ko ofa ko ia, na lau kia ko rin toto masi. O whai ai manatu ki tonga, ke ki whae tangata, masiva mo ta iloa mansiu ko senturi tene fufu. Ke mau lele mai me whanga ki uhiki ko e ni, mo e ki fisi ngā we, ke whai ata whakameite ke he tahine ko mele wesi, pe he ki a mansiu i he aho ko eni. Whai whakaho katoa ngā pia ku tau sio mai ki fisi ngā we, ke kau he whanonga atu mo koe ki mua, ka kou whakahoko ange ki ai, tari pe ke whakawhi'ao holo pe ia, me muini o wheunga pe maua moeni, ka e tuku pia e unisi mo ana kiu ke na awe koe ki ho nofo anga he aha koe ni. O ku mau kau whakataha mo i whaiwhe kau, pehe ke whakaafi whakalangalangi, he fiefia whakataha mo wha e he aha koe ni. Ko iai tahine mansiu o ku kakiaha mea maua ki whaamiri masiva mo ho wha e tangata. Maulele mai pe mo ki pentaha, ke atu ke ayaka o kapainu, i he sapate wha e. Lava mai mansiu o hui a teki e tahine, pehe ki he wala e tamasi i holo anga o mele wesi ke toki whaiteliha ki ai, malo apito.
Tulou. Tulou. Tulou mo e tahine o eki ana sengi. Pakokore ke u whakamalumalo atu mua e ngai tala pakatapu. Ko toa pe ko o sono whai. Ka tā mua mo e whine motu atu a mo ta iloa koe ni. Ke whai pēha ki malari, ki fiefia he ta whini. Kau hi koe, hi kuna kapa, kua whai he whoha koe ni. Kau tū pēha ku ke whakafofonga. Mau i heni mo ki whanga whae a Tomasi. Mau ki e kau pe he malari o e whini. Tomasi, ka mau tū pe ke whakafofonga tu ho ngahi kui. Ka ngai kui a Tomasi toko lahi. Ka ngai kui unau tākota atu i api. Ia ngai kui kunau heka sariote. Ka koe ngai kui, nau lava mai e whini. Ka koe uhinga ia e tu ate hoa ni. Whafafonga atu pēha ho ngai kui, nau ke mau e mo ui. Ka mo e tala mo nu mo e ofarahi mai ke a te koe a he whaamiri ono ko toa me i motu. Mau i heni, ke mau kau he malari o e whini. O kwa ia e lea, talo aki me i motu, o e lau e ka fō, ka lau e lava. Paneongo na e, whanonga anga na e whai i Tomasi, na e hake mohifo, pe alahi e ngai peau na e hake. Ka koe i kuna e whini, he na lau bea e lava, he na ke kau mo e eki. Ka ki tālunga koe ni, whamare more pe Tomasi. Mau ilo pe ho aho, ho fiefia. Tuku pe moe ki koe ni, ki hau pe moe mau kui. Pai aki ane, kume aka ane ki kapa inu ki au ke sapat whae. He koe mau lere mai, koe whakamoko puna ki mau tolu, o e whine eiko mele vesi. O tau hingoa ki ai kui koe ni, a Tomasi. Pakore whamore a Tomasi. Ki koe ni, tupe mua ke mea mai mau kui, o tō mai ki tek koe ni. Heilo na aonga ki ai, he sapate mau inga, he awa pongpongi. Me vesi.
Malolelei pea. Okay. Malolelei pea kolege fanga e whakatapuka e whaiata ki tā noa historia ki e whamiri o e tamai a e whae a Tomasi. Ko e whamiri, ko e ni ko whamiri na nau tupake pei lota kolomotua. Pea nau fu toko lahi, nau toko tahatol. Pea nau sio ki he lua hake ai whanau ai kakai o ki ako. Na e pehepe o mātua ke a mau tolu ena. Ke mau hoko mai ka kakai o poto he ako. O au ki he tuunga mau o ku mau hu ke kolisi. Pea lahi au pito pe whangi ngā uena e lava mea ai whanau koe a manako. Mo kalolai ne ko kingoa ia. O whaingoa au ki he mau kui. Ko e masiko tangutu koe mo e matsuata. Ko e masi ia na e whakala kai ke lakasa ataha he lea ka pulu i tonga. A te vita manako. Pea hoko ake ai pe ai a loni manako. O na mao e whenga maari e ko ia. Kana e kei nofo pen ai whakaukau ai mātua. Our parents, we are wishing that everybody will go to school. But because they were poor, they only sent the oldest one to go. So today, I want to see my father and the fathers of these people, our cousins and their sisters who are already passed. Our family, we were only family in Kolomotua that live in a little Tongan valley. But right now, if you go to Tonga, we have heaps of development in there because our focus was with two things.
number one, go to church. Number two, try your best at school. Manusiu here, her dad is Melino. And Melino is the fourth of the family. My dad is the oldest, Devita and Alo. Dad is the second one. And Lesila's wife, husband, Devita, is number 4, and then the rest of them are after that. And because of that, our family, now when we were in Tonga, our grandfather said that he will come here so that he can bring the family here. So we didn't know that he wanted to come here so that he will die here. So all my uncles came over. They were overstayers here. And the money that they give to their wife in Tonga is for us to be educated. And after that, our Auntie Siu, who just passed away a few months ago, she bring all of us here because she had the citizen of New Zealand. The thing that I want to talk about is a fire start with a lot of smoke. In Tonga, we were doing I was the oldest girl in the family, and this is the daughter of the second son of my grandpa, Sela, and Devita is his daughter is Licia, and Mansiu is Melino's daughter. All these people never go to school. Right now, you see them. My brother here, he thinks that he's smarter than me because his kids are all for education and going to church. Those two things, if you get that, you'll be very, very successful. Tomasi, advice to you is love your parents, know where you come from, and value the kawe ke uhi, ke ma'oai, ai whengamali e o te ke hikisia. Ai peke tatau ki he ko taha kotoa pe i he paleni, koe whanau koe whangamokopuna manako, o kunau o si koe tamasi i sita mo te vita o ku loe ai a pai aluia ki siapano hoko atuai. O ku lahi pe koe whanau ka atoa koe a manako, o kunau ma'u matai tohi, o kunau teke usio ataha o whenga ke whaiwhekau ka koe. Me ani koe o ku mautoang ki ai koe. Moko puna o Manase, moko puna ua Manase o ku Manase lahi o ku ako toke tā mo ia. Pe e where mo ngahi toke tā, ngahi loea, ai koe whangita mai ki koe ni koe o ku whakatupi e whia e te siot kataha a kule whaia me a kule lei, pe a kopi ha ataha ke. I he whamiri, koe ki whakamatala pe o ku atu, pe a ku mau whamalo ko toa peke o tua. I he tuku mai hawhanga maari e ke te mau inasia ki whamiri, na e tupu masiva ango. E na e pehe e se Stephen Manoa. Ko e taimi o pehe kakai, whakatō ki lalo whuke e nau lea pehe. Pehe ki haka hamu pe. I he mau whamiri, ka pehe mai ko haka hamu, ko e haka hamu o mau pe kia hapuakai. Pea ko mea ko mau fiefia taimini, mau lotonga o koe whaha hiki sia ha mea, ka ko mea ko mau tonga ki ai, ke ako e whanau ke nau lava ma'u, hawhainga maarie, ke nau mo ui ai. E kai ke tau lava o tokoni ki nau tolu he osiko e tau mate. Ko ia pe malo.
Malo apito kalo koe ki taimi koe ni tupe kauhanga o ato ai lewa ki i konga whakaosi ke tau mui peki ai. Ka kui ai ha taha e te iai ha ne lea maafana mea mai. Pakau ku i kai lewa o ki ai ki i lea heni pea mo ene ki i taolunga ko ne lava pe ia pai whakaosi atu lewa e whakafiefia he whakato whaapine o Tomasi pa ko ne lava pe ia pa te tuku atu lewa ki mua. Ke tangata e ki Fiema'u pa mo i te pile mua kai pehe ki a Tomasi. Tulou atu pe tahine anase intu po weihola. Kai whakaosi atu pe ki polo kalama. Pau peu kai ke te iaha taha iaha nilea mawhana. Even the students, the friends. You want to say something to Tomasi, you're most welcome. And ka pau pe o ku ikai, ko tui pe o ku iheni pe e toko taha o whaamu ke ne whakahoko e. Ai lea ko ia pa mo ene ki whakafiefia pa tau hoko at mea. Malo. Kore peke u whakamalu atu i he tā ki mua lotu nei kamata aki o whio a honi. Tā mua mo o koe whainga maari e koeni, ki atua i haki i rea whakamalo. Ko ilo pe ku loa, puke he MC koeni e kakai. Fiema'u ke nau mātuku atu ko hia koe sā pate whae. Ka ko kore whakamore atu. Ngai whae. Au kai koe ai koe tatong. Ko whamalo lahi atu. Ko loto honga mo. Toko ho mo ngahi whainga maari. Whetu o na manake mo oki ai. Ka mo lawa mai. Ke ki whawhiawhia tuan. Isa. Taini hana se ini. Tupe ke uhufanga he talamalu e whanua. Hange koe rea nai taka, tuku pe ko kamata mei he pai whekau, pia tuku ke unga tuai pe ai, pia ko kore whamore atu. Kai ke aha tu ngā rea ai a whai ake rea, whamalo ata ape. Ke ngahi whaamiri, ngahi tu ngā whare, si ngahi maheni, mo ulawa mai, ta whawhiawhia e ahoni. Pe whamalo, o kainga me hemri toni, mau hen, ke mau whamoni atu, tāwhia ki ai ofa, ka ke mau lau e mamao. Ko tui u hen, ka mea me nofsoa. Pe whamalo, whamiri e tamai, whamiri e whae, moki mo tolu ko toa pe. Tomasi, ka ke hare e ma. Whafofonga atu. Faita kata. Pet mauri hape ahon. Kaya tunga rea ai. Fafofonga pe whakamalo lahi. Ko kore whamore atu ki ngai whamiri. Weki whine hen. Te unga ngenga. E lue atu pe o si atu hao mire mila. Mo whamore mo tari ki mire mila. O inga he ko au toko taha pe kuki heni. Pakapai o siange Katoanga'i a honi, pa mu mātuku atu, o tui e toki o siange ki au, o no kirina. Koe kore, to'o pe mea he te pire, tuange lai te pire ia. Unga he kuhanga whai whekau omi ke malanga pongpongi, pa kou mana wasi, na mu mātuku atu. Kai whai e ku kirina, o whai malanga e teke o se kirina ia. Pa kou hinga hono o atu koe lai te mire mila, hape mea o ke fie to'o. Koe te Fiema'u ha mea ke tukwene. Koe korepe, lai te pire koe mea kansolo mo se a. Malo. Malo au pito Kulio Manase, ka koe se tuata ia ai Fiema'u. Fiefia honolo to, tulou watu ana se intu po weihola. Kai pehe ke tangata ek Fiema'u, pa moi matanga. Koe kaunanga koe ni o ne whakahoko e taalunga koe ni. O ku fiefia ke ni whakakakato e whatongia.
te vita siale Manase, tene fufu Manase, kai pehe ke au hila Manase. Tomasi, o ke kai ke aha mea ia ma'o. Whakoutua te kaunanga koe nā, kato ai whōtunga une, lava atu aki koe na ki he tuanga une tuu ai, koe oho pononga pe ke tau mo ui. Kai tuku pe ke uhu whanga atu tahine ana se ini tupu pe hola. I he whakafiefia oi aho. Kai whai mua e ana kiu tene pufutu ni a Manase. A no whakakakato e patongia oi aho. Pea whiunga pe he koe si ita. Koe wala pae huki. Koe whakapoponga e whakapae tangata a Tomasi Manase. Oku foaki ia. Pea mai pae pe a Tomasi Manase. Vea matahau. Pakou kore atu heni ki a manusiu, ke kātak whakamore mai, o lava mai, pea ke hui atu ai pe, ai teki o ana kiu, ke ai ake hao sāpa te pae a pongi. Kai ke aha me ai ai ma'o. Tala mai ofa o te vita siare me Australia, ka koia na e tonu ke MC he ahoni. Ka koe uhinga pe koe whaipatongia lelei koe ni ai MC he tainimi. Koe uhinga ia koe o ku lava lelei ai pe patongia. O mai moe ofa tene fufu me halawi mahi. Mansiu ka koe pa mo Tomasi. Kai ke aha me ai e ma'o. Hufanga tu pehe lo tu mo tewe sa pate whae. Mansiu, lava atu to'o teke o anakiu, pea moe wala whae huki anakiu, koe whakafofonga ia whakawhae tangata a Tomasi, kai lava ke whakahoko ate anakiu haki i haka pehe na a mauha tau ki i ori ai. Ka kono whakakatoa, whakamalo lahi atu. Kai hoko atu rewe patongia TJ, malo.
Malo ana se ini tupo wei hola e whakameite. Fiefia mo kau pepine. Malo. Koutui pe kapau o kikai ke te iaha harea mapana ko e whakaose ki whakafiefia e fiafini o ku whakahoko ia e ki loto i pāmiri pe o mansiu mo time kai pehe ke na ki whanau ke whakakakato ake ai ki whakafiefia o e ahoni. Malo Eunice.
whakatulo atu tahine anasein pustua. Kai tu mua ke whakahoko ate ki whatongia whakaoso e whiawhini. O kute tu he whiawhini ke whakaosi a hok whatongia ki a Merevesi. Pehe ki a Mansiu mo Tomas. I aho koin. Kakou o ngoi maafana ke whakahoko ate whine motuan. Hoko ingoa ko Eunice Fihaki. O nukunuk lei matu at tatakamotonga. Fua motu pelehaki. Takai whara ke kolomua ko ya hihifo ki kolo ko masilamea. Maawahe o whakai ko haunga. O kou heini ke o whai whatongia. Koe ku tamai. Pe koe ku kui. Tamai e ku tamai. Koe tangata eiki whai whekau ko mama o atu ko atnai sa Fihaki o nukunuku. Koe whae tangata ia a Merevesi. Manengo na mou mea ipe. E ngahi whae tangata a Tomasi mo Mansiu ke nau whai whatongia he ahon. Kau mawhana noa pe. Ke whai whatongia he ahon. He nau tupu hake pe i nukunuku. O mau ai whai whatongia a hoku whanga mehikitanga. Pehe ke whanga tamai. Ai nau lele ki la kepa. Ki ho nau mehikitanga ko mirika ko whae a Merevesi. Ko whai whatongia ki ai. Pakoi atunga ia. Ai whiofo whani ai nofo ai whamiri. Neo ngoku mau tupu hake ko e keita mai ki nai. I he e kulau. Kako mea nā mau si o tonu ai. I he whai whatongia ai kukui. Mok whanga mehikitanga, mok whanga tamai. Ai nau lele ki la kepa. Koe whai whatongia ki Amerika koe whae a Merevesi. Pako ia e ku mawhana i he whiawhini. Ko hika ngai tuunga whare. O kui kai mole ia. Me he ngahi mea nā mau mātā tonu mo sio ai. I he whai whatongia. Pako ia kou fiefia lahi. Tāanga Mansiu. Pau lele mai ke whakakato. Si whatongia o Mansiu ka ulu te fua. Neongo e mamasiva. Ka kua fiefia Mansiu. Ke whakakato ai tālunga whakaosi o e aho koen. Ko hi ko e tama. Pe ko e foha koeni ko Tomasi ko ne whakafiefia i ki tau tolu i he ahoni. Ko iai o kua kore atu. Ti upe puni vai whamole mole. Ke kātaki mai o hui atu. Ai tek-teki o yongo ki i whine mātu ani. He ilo na aunga atu. Ki hao sapate whae a pongpong. Pe he foki ki he tuu anga. Ke whariki a ki ho peito. Tu au whatu.
Wa me te koe tainini lewa te tau pasi lewa e tau ngawe ki e tangata eki pai pe kau ai pehe ki e te pire mua pe amo Tomasi Maro. Ta pupea moe hau e ki whalanlangi o e ao mauingan. Ta poki e Tamaohi ki. Kune whatataha ima ki tau tolu e a koe ni whakokore ke huwhanga. E tala whatapu kakatuna e whai whikau e kamataanga. E lotu whawhitai e malari e lava mea Tomasi e mala e o e a ko. Tangata mua ai te ao o whakitoa mamau. Tā moku ke whawhonga i atu e whamalo me sia si. Ko e tokoni se tua tau ki au hira. I he saskoi au saione papa toe toe. Kana ai ke umalanga. Ka koe kore ai se tua tā. O ia ko ni te umalanga a pongpongi. O ko fiefia. Pa mawhana ko tambe ko mamata ka mareini o ku mawhana. Na ulere mai pehe walunua mei tonga. Ma siasi whakataha pe mo mareini e Leslie. Te mao mai ki pare ki Manuleua. Paulere mai ki ai. O hao beke pot siasiko ni. E ko si suta tau pe ka pau te lere ki resirio extend. Ko si suta tau pe. Ako malo e ku hao mai ki heo. O ki asi ai. E ngau e aloto. E ko mia pena ilonga kake ilonga e familie ko ni apoto. Ilonga pe familia ko ni whanga koe whanga tamai. Ko tauhi pe ho eki. Pea mo e loto. Ko e kau whai kau. Ka kia hatahai a e poto. Familia ko ni kau whafta. Tomasi. Whai o whalahi. Atu kati koe, whamawhana. Pane po na maliratu mo ko hoa. Ko ne ki ongo nisi. Ade po. Ta tau pe mo koe. O fiefia whamawhana. Ko kamatanga e poto ko apa sia ke si ho. Ko ia pe me ko wi ko mama ia. Ko ia ko whaitangi e utu e ne tota au. O ku ne utu le rei. Ka utu fiefia. Ko fiefia ia ko ni Fiema'u. Ako ko ni Tomasi. O wana ngata he. Hoko atu pehe o whekumi. Hoko. Ko ia koe whaameri. Ma moe tarendi koe mau paonga he si community. E na mo iai ko tau kakai. Moe tau tupu. Ako tau si. Mai o whalahi atu kati koe. Moe lama mea. Oku ke whahoko. O whatu ke o eke. Malo ke mea. Mauloloa e ahoni. Au ke langi ia pe. O ke mea wholoa. Pai whakamalo atu kati koe. O ia ko ke mea wholoa. E whamalo ke se tuata.
Wa ne family. Mo ki mo tol boy ku whamatamela a koe ni. Ko ia koe malari. Koe lama mea a Tomasi. E malai e a ko. Pea rea e moa. Whamalo lahi atu. Whamatamela. Maulawe ai. E hoa koe ni. Atu e talamono. Patai. A maa mere wesi. Hoa whati kau. Kau whae ko tōpe. A mana ke tau whamana tua e mahuinga whae a bongbongina. Patau hape ke o tō mawhawhi. Alo matau lua tua ni tāpuak. Whātau lua aku mau whai. E lotu maa nioni. Ko tau wha. Kaunga tā maki ai. E whanu mori koe ni. Whai au whalahi ati ngati mui tōru. Kai ha tau mātoko e whewhini. Aluat mo eki. Kau lere mo eki. O whātu malo. God is good all the time. Amen. Whakatapu ki o tua kunea whita lotolotonga. Whakatapu atu ki he taahine princesi ana seini tupo veihola I ka leti olo I whangatapu Phaedra tuita kusitua. Whakatapu atu ki he Fiema'u I ki liwhi pope. Ka maa ne whaamiri. Whakatapu atu ki a te koe tuipe. Ka maa o whaamiri. Whakatapu atu ki he setuata. Tonga. Mo uila. Whakatapu atu ki he taitaha maheni pia mo tanga whaamiri. Kai tuku mua whainga maalia koe ni ke u whaia ki lea whamalo. I mua ku lea ko tupa ia whakawhetai ki he oto mafmaf. Koe taki whanonga kune whai mea kai te ki tau tolu o tau sia he ahon. O ko fiefia. Koe hui koe. Sapate whae lele ien ke whae pia pehe koe kui. Talo e ku tupu ake. Koe mau whamiri masiva. Anau teke mau tolu ke mau tokanga ke ako. Nana hao ki en ki Nusila. Ke nau kumi ha mo ui. Pea kuna whakaloto lahi mau tolu. E whanga te hinam, u whanga kasini. Ke mau tokanga ke ako. Ahon ku. Neo ngau koe ki heni ku kui tangata. Ka koe he kesi koe mo sio ki heni tani ko he kesi heni ku kui tangata. Pea neo ngau pe o kui kai ke heni. Ka ku ko alu mo ia he feitu ko toa pe. Atu eni ku whamalo lahi atu. Kia te koe me le vesi. O whakaloto lahi I au ke tokanga ki ako. O pou pe kia te au.
ke o kako, pe o ke ngalo ia. Atu ni whamalolahi atu kia te koe mansiu, kia pehe, kia te koe time. Io mo toko ni lahi mai ka au, mo whakaloto lahi i au, taimi koe, iai taimi uku kei ke u Fiema'u ke u toi hoko atu ko ako ka ko mo whakaloto lahi i au, ke u whenga ma'u pe, o ku i kai ke ngalo e au. Atu ni whamalolahi atu ke kau kuki. Kuki whakawho ofa au pita. Samuela, kai ngā he militoni. Me Phil, Son. Pea mo e toi ngā kau kuki, atu ni whamalolahi atu te kimotoro. O mo whetoko ni aki. Pea ku lava le foi aho koe ni. Atu ni whamalolahi atu ke ku ongo te hina. To ia kopu pea pe ka ulareka. O mo teke ia ke u pine. Pine a ko. Ofa pena o taha si pinga lele ka motoro. O koe ia wha osi. Atu ni whamalolahi at ke te koe uhila. Koe ku whai tangata. O kui kai ke iaha lea o ku wheunga. I he mea kotoa ku ke fua. Mahalo. O pou au ke kuako. O sapoti au. Ke hoko atu. Mo whainga. Koe ke ngalo e au. Malo e mea kotoa. Atu ni whamalolahi atu ki he familia o time. Hema. Whanau a te rea. Ofa. Io mo mea mai. O mo kuki. Whawho ofa au pito. O ku ika ke a lea u wheunga. Koe malope. To my friends and families, my Wesley College friends and my University of Auckland friends as well. I really would like to say thank you for making your way to this place, this gathering. Really appreciate it, and I really find it wholesome that you guys can take times out of your day to come here. And for that, I really appreciate you guys. I'd like to say thank you to the people that have helped me with school. Sonia Pope, for letting me come to her office and eat all the food that's in the pantry. I think this is why I'm this size right now, is because I'm eating all of the food from her pantry, but I will never forget. I will never forget your benevolence and your encouragement to me to keep pursuing study and to never give up. To Philip Manako, another person who I admire the most, I'd like to give my deepest thanks to you as well for coming down from your pedestal and helping a person like me try to reach the finish line. Thank you so much, Phil. And all the talks that we've had, I'll never forget.
to Saloni, to Mama. Thank you for making the front table look beautiful, as well as Melissa Alessi, Soko, Ulungia, Sia, and to the rest of you guys, thank you guys so much. I mean it from the bottom of my heart. Thank you for you guys to come and help out. It really means a lot. Pea neongo o kuika ke heni a te vita pa mo tene. Homo wheto koni aki, ka uhila. Homo pou ki ai, pea pehe ka mansiu mo time. Malo, thank you so much. I'd like to say thanks, also last thanks to my grandpa's family. Sayalahi, Kalo, Lucia, and the rest of the family. Thank you. It really means a lot, and I really appreciate it from the bottom of my heart, as well as my grandmother's family too. Thank you. I could go on and say thank you, but I think it will be a long night, so I think it's best that we leave it from there. Ka kono whakatoa, malo, ki e whae kotoa pe, o punau I hen, o whape ke mo mau hasapa te whae fiefia, mo nuia auhu. And another person that I'm also like to say thanks for my academic journey in uni, Lola Awhiaki. Got to give you credit for pretty much helping me as well along the way. And got to give credit where credit's due. I appreciate you for that. For all the nights that we stayed up trying to finish our assignments, to walk into Queen Street, or not Queen Street, to to the university to submit the assignment. Thank you. We don't go to Queen Street to eat. We go to Queen Street to the train station back in the days. Thank you, and also to Mosese as well, and Wilaleka and Toya, and the rest of the other family members, Lisiate, for helping out with making the meakai. Thank you so much. I'll try my best to see what I have in store for the future and for whatever I have, and to try and make the family proud. And yeah, thank you so much. And to Shrey as well, thank you for bringing the Sayona youth to make this day a memorable one as well. So thank you so much. Toa kia whātua. Tolo veho mea ai ne sein tu mua ke ngā wea ke matuani whenga maria ni ke whaosi e tau a whanga. Whau atu e mawhana a honi ma ngai tunga whare o whaham ke whairongai ka e tuku pe mua ke live at Berga mea si lava manatu ki ai I Katoanga'i fiefia o ahone. Ana se ini o mau honga ia au pito mea he ni. Pea koe ko mamata atu ki o whaifatongia poto I hoa tāni mo mea mai o whiohi mo tau kakai whamawhana au pito. Tala pea ngāri e koe mone taurea. Koe whanga whariki pako ia pe. Maka kolopua, whanga siare, mo mahina whekite. Ana se ini foki koe tō tahai e kau ngā ua mo mentors a Tongan Youth Trust. Pea mei wai katoka pana mo mea hifu ke mau pesi koe ia I he whao container I he tsunami mei wai katoka. Kai ke ilo he toko lahi ia ko ana se ini me he loto whare ni awhio. Ka ko ia na ene taki
ai whao ngai talamu, whangai whantapu, pia moe kai ko ia pē, ka ke tokoni ki he youth ko ia, a whaifikau me tui tafuna, pia me he waa ko ia Tonga Youth Trust i Waikato i ngā oe. Ko ana se ni whoko kui he Universitia o Waikato, pia ko tuang pia ki whangamari, ki settle down in kona rokta ueni, ko hui ka toki whakakato, ai mahu whanki projects o ku whahoko mai me kau Waikato. Whawhiwhia woke acknowledge Lucia Smythe and your good lady. Thank you for being here. Been long time supporting our students in Wesley College. So now, thank you to your lovely lady. Ki he ngahi tunga whare, Tom, Aris, Whamalora iatu, nau, mai kau whiwhine o Saione. Koe whāi ka mei kōra na area kia whiwhine ne nai mei mui. Koe taha, koe whai ka mei kōra, koe ngahi mea mau inga ia nai whakatu he la ko ua whanua, koe ngahi values. Me tahi ne ko koe Charlotte, tupo toru, taha wai tau ngahi star mei otutonga. Pea kau ai e tau i wā, koe ka wei e tā koe tau i ngahi wā. Koe ko whamaloa tu se tuat, tau e tau i wā, e mo whai, pea mo e se tuatā, ka ma salon, ka pehe whoki kia koe a isi. Ka tala atu ai rewa, o ku mo vete o tau si aisi, i ngau e whaifekau. Ka autoi mo vete agi, i ho ngau e a ose tuata. Whaka ua pe, ka koe rea furi whoki. Ka koe rea koe totonu, koe tau maa popo e matu unga ia ki moa ose tuata. Ka koe ahon, mo fiefia lahi au pitu, koe hui koe mo tolo mo ngau e whako, ko mea koe, se tuata, mo talutu hen ka moe. Se tuata, tō whalangalan. Koe tau me ai o pe koia, o ku toki e tuai mai whare lotu ia, o le ngai whatokia, ka kone hāki tu, ko tau ngā whatokia o hange koe whiwhini, o slawe tau ngā ue tau. Ko tau whare lotu, anu tau hanganaki o e ngā ue ki ai, lawa pe ia e kau toa tu whataha. Tō si, tō la, ko la peke wholai whumafu. Ko whamarot ke kau ke whāmeni kone ngā tamai a huila mansiu. Whiwhine kone nā. Nau pito ia. Mau tōlu kone tupua ke nuku alofa. Mau i loi pe kau te hina mana ko. Kalomotua e aka pulu. Pea moe nuku alofa. Pea hange ko ti mana ko. Pea mo ron ko nau tōna i longa e aka pulu. Me tonga pe mau i loi me ko risko tupo ange ko ti mana ko. Nai fuke ki talavu e to'u pe kono ti na e wange ki sante lu ko ke iai. Pe alango a e ape ki tahine. Pe peheatu he whae koe ki tahine me kolo sante lu. Koe hau e ki tama me whee, wako whee. Pe hange tahine, tupo koris. Pe hange ai fine eiki ai mai tu poko risi ku la foi le whakapalangi. Ka koe taimia koe e ti taimia koe tainimi ko mamata koe ki he graduate ai foha o ti manako pe mea maari ko ne tupu again ka ki tupu ki tolo. Whakahua pe ka koe whamawhana la. Ke whangata mai, pe kai koe pe, ka koe whamiri o Saloni. Time ko ofalai atu ki a koe, ka moe fua whatongia o ki whai, whawhonga, ai la kangata mai, pe foaki ki he whamiri, mo hene ahoni, pe mo whalanglangi,
ai ahoni. Lea kona whai e he ma, marifuka hema mo o keti, ai a koe toko e a time. Kela sisia o keti, kai lahi ai umaria mo te hina au ke Australia. Pea koe tala noa furi kona whai e he ma, ke whaiku Manase o nau whamiri, o ta tau be mo te hina ko Australia, ku tō e pope ke whaiku ke whamiri kona o keti mo mea. Whakahua pēka ku whakamawhana e tau whiohi e aho ni. Kau whiwhine, lai whatai, kau mamere vesi, kau mou aho eni, si e rea ki ai, kau teke tamate mate ngai tunga whare. Pea kau mou hahe ni, kau ngai koroa, mahu inga ia, ai ngai whamiri. Pea kau ai mou tolu e aho ni. Neo nei kai ke whiwhi ho mou ako e aho koe. Kau rapa ia, e whangamoko puna e aho ni. Pea koe tala noa koe halawi mahi, ai o aho koe, o toi maui ui e nge he ahoni, o nge ko ki tūku hua, nai whai whatai ane nai. Halawi mahi en, o tau pore pore ai. Pea whaka mālo lahi atu ki kau whae, mutolu kotoe kau whae, o mohi en. Mōni pē tau rea, koe tā mā, o ko tuu ia he umai whae. Umai ngai tamai, e ulawa aku, ko e umai ko vai. E te mau inu kama matope a mau mohi. Kai ke mau lava mau tolo whataki, a mea ko mō lava. Ka ko e umai kau whae, ko e umai whiwheka. Pea ko maa whana. Pea ko tai mō fua e ngai whatongi a. Pea ko si ere ki ai, ka ua mamatu. Ko ia ko fua maalo lahi atu ki mō tolo. Tomasi, fua maalo lahi atu ka koe, ko e hui ko si pingarere ku ke tā i e ahon. Pea ko fiefia la, ko hui ko e tā koe kau youth leaders, tau wawaka, pea ko role model for koe ki tau whānau. Tomasi foki mo meni nau, ngā ua mai ke Tongani Trust, kau mentors, kau tuta, kau wina nau swai programa si university, ki moe pana waki kai korisi. Kau ko whaape Tomas, ma lola, tonga mai e tau programa, pero te kita koe lola, e lupa ke mai machu ko rekwen awa ke ki tai na wako, so she wants you to come and tuta for them. Kua hua pe, koe whamaro rei atu e hau. Before we conclude service today, I would like to acknowledge all Tomasi's friends, non-Tongans who are here today. Faita Te Lava for being here today. Before I close with our prayers, I would like to let you know, in our Tongan culture, you're not allowed to leave the table without taking something from the table. As the head of the family said earlier, you have to take them all, like our people take them all. You girls walk at Atabe, don't carry anything, but the boys carry them all for them. Fauzi, sabat fae na pompom fa marot fae na botol tau tau lagi na hon malo rayat kau sini alea di botuan tofo e ubikai fiuma e fai longa e paila te hon breves ne fu pe ke fatai botol family o fa kor fo moret tu kita fai longa hon pese pe di ba ma to tata pese di ba di ba fae movi pe bon pe ai whanauna me whai unsalote tiwa whawaya whine hapai ki whakawhanongo. Ui e whangwhangu i pō. Whaui he taimgona e toa e a wha. Kai ke tālai ke mātua tangata, kai tālai ke hoi ke whawhine. Kore ke punake, kau whiwhine, tau whakaosi ai rewa, ai sāpa te whae. Ko hui ke whakailonga, ai tō whohe ko whai e motoro. Tau hiwa i he ngalo a whesi whae. Koe tau whakapapa, me tau salute, ka ki motoro, kau whae i he hoko ho mou sāpate, me kai goia pē, ka koe ngāwe lahi, mo lava e aho ni, tamatu e whae o hange ko ia. Ko tau inasi ai ia Tomasi i aho.
siu, pele mesi, ka umaa, ka ufifine. Langota, ufai tini, uwila, ka umaa, na tamai, oku mau fiefia, mohaka, e lagi ko tawai, i e foha, ka koe loto whare o sai. Mau whaka amu, e pehe, e mau ngāu e mālo, koe hui koe kau alu ake. E ke nau mata, ai ngahi koloa mau ina, koe ngahi whamiri, ma ke koe na mau rami kei, ane nai e ke. Tau i pa nau hoko atu. Whakaloto lai ki nau tōru, ka e ua ko nau ma, haka haku le lei i he whanua. Tūmua ke pehe mau tala noa, o me tukutuku lau mea ki ngahi whamiri. Ngahi whanau, ko hiwe ngahi masiu, na sioe nau ngahi mātu ai tō ngā, ke ua te nau toi mātā i whanua. Taha pēa kui ngā, koe aku, ngā tokanga ki aku. Pongpongina pa mo sapat e whae, e mono ngahi o wau, ngahi maua kresi, tuke tāki mo